Irang tay isot nagbalin nga desdes para iti umar araraw ken kumaw kawawa nga ayat. Ngay sumit laeng iti mangitunda tapnoin na anninawan. Dediin na nangitalaytayan ken nangikuritan iti maysa alinabag ni ayat. Mampay ti amin kadatuyak nga umay pakibin kang ka tapno agsublita iti napalabas. Ita kadag ito'y alapalabas kenayat kat makaipaaymet iti ragsak ken liwliwa iti asinuman ang makangge. Kadalayam alayat mampay dito agundaway nga agyaman kini DJ Ness nga iso tinangurnos kada ito nga surat ko. Minsan nga Domingo manong nemi imay nagpasyar da Erol. Ni Erol nga nabayagan nga gararim kaniyak. Uri dadakang pailaing iti high school. Pasursurong ko na manong nemi. Baglaro din nga saan ko kayat. Nawan tinamnaman na kaniya. Ni tatang nga ron tinang pasangbay kadakwada ket kuna ni tatang. Aris! Aris na katasa nga ilim. Da Erol! Saan na ka nagkiriing ket kinunamanin ni tatang itinangato a boses. Ares! Rumar ka na tas ang ngumida! Uwentan! Talaan. Kinunak manong nemi agdaydayamudo. Rimuarak nga rod. Karim pasabat ni Errol ako nana. Ada kami, Aris. Umay ka magpasyal. No, mabalin. Apay, kanya tumayo pa siya rin. Adaya masakit. Kinunakmet manon nemi impadlaw ko talaga iti surun ko. Kaya si kangarod, insumbat na. Saan nagbatang masakit ah? Agawid kay ngarodan, gabot ako mati masakit na sarungkaran nyo. Yung sanda nagkiriing manon nemi aging ga nagtimek manen ni Aris ket kunan ay ni Errol ket kunana. Awan gayam Aris iya mamukeng katikadua. Iso ni Ariel. Timakder ni Ariel manon nemi ket kinunana. Hello Aris. Kumusta? Okay lang. Kinunakmet manon nemi nga mapilpilit ng mis-isem. Talaga mapilpilit ak narod. Jak kursunada ti kastoy nga mapaspasamak manon nemi. Nagbalin nga umel dagiti darikmat. Gabutawan ti aguni kadakwada kastakmet. Aging ka binurak ni Ariel dayta nga kinaulimek mi manong nemi ket kunana. Amom Aris ori kasano ti kinasulinek ti lugar. Awan ti samiren na makita na laing ti dayag nga pagrayuan na. Kinunana na siguro kasjeti ko na ni Ariel gabutadda kami tinasulinek na silsil nga barangay dito Ilibi. Tanarigat ang makadanon ti logan. Ti magdakas gamin di kitidalan lasong-lasong manong yan dinayaw ko manong nemi ti kinaunag ken kinabagas ti panag Ilocano uno panag Ilocano ni Ariel manong nemi. Irinabak ko nga nga sinaludsod. Mannanyo kan samet, Ariel? Saan met? Kinunana nga misa manong nemi. Ngayon ni Errol, ti umis-isam lata, nakasamsamit, kasa nalapaglastog ti isam. Aging ka manong nemi si miplot iti panunod ko. Digiti surat, din sublik nga surat ni Errol. Ngayon ligpit na iti notebook ko, dadakang pala ti high school. Kinunak iti panunod ko. Kasla agkakaarni ti panagbalbalkas ni Ariel ken ti surat ni Errol. Baka nagpasurat ni Errol ken kuana. Di na mo siguro tagaramid ti love letter
Iso nga inaramat na retang ni Ariel. Tap na may surat na di kita nga balikas. Aging ka, manong name nga nagpakadadan ket kunakpay nga impakamakam ka ni Errol. Errol, saan ka itong ngumumay? Isturbo ka lang. Napipiyapay nga ni Ariel ti umay. Nakunakpay ti bangir ti riknak manong name. Iri pa nagtulid ti panawen manong name impasnek ko tinagbasa. Awan ti sabali nga naramid ko no din ang ipasnek iti pa nagbasak iti kolehyo. Agi ka manong name nga nagturpus ako. Nagbungan ti ado nga anos kan sakripisyo kastamatan ng runa kaligid naganak kada kami. Tay sudaman tinagbaling nga kalasag ko nga nagtunoy kada kitara paap ko. Tapno matulungak ti pamilya. Nagturpus ako manong name iti kolehyo ket kaligid nga panawen at damatan ti may kadua nga manangek ijay Paris, France. Kaya sungarot manong name tinangibaklay ti amin tapno makagtengak met iti pagilian a Paris. Himsakbay manong name nga nagtayabak unot nagtayab tinaglugan na kareplano nga mapanan sa Paris, France. Tisurun ko manong name. Para ito'y manon ni Errol nga mang pasyar ka niya. Babagayam dangat Aris kani Errol to tagkatuluyan. Uwen manong name na sangailik manan da Errol. Idi tagrubrubuhatak kuman nga mapansa di Paris ngem sa balin ti kaduana saan nga ni Ariel. Kat di tangin darirag na manen ti panagayat na mariknak mat kadi manong name tinapud no nga panagayat na ngem narigat nga isuro triknak. Uwen gabotasan ko mat nga ipatpateg. Alangan mat nga aklo na klatan o resabmet. Uwen manong name jak na pagpakadaan nginig gaman ni Errol manong name ti dakulap ko ket nakiktuta. Ay inuwagting ko manong name. Sorry. Jak kayat ti bastos nga tao Errol ha. Kinusilapak manong name. Arupin lang di kiti bagbagana ngam kaskas di manong name nga awan na pulos. Ti sabali mo din sang sangan nga riknak kang kuana. Aging ka manong name. Tinituding nga kanito kat nakadano nakmetlayangan dito'y Paris, France. Kaasi na po Diyos manong name ng pagkasatanak nga nadaan iti trabaho. Ken naadaanak iti naanos nga employer manong name. Kinapudno na kinimbilang dakpayen nga may sakamen ti pamilyada. Di kiti employer ko. Iri pa naglabas ti panawan makawawat ak matlat ti surat nga gapo ni Errol. Nako, apay nga nga isot ak susurat. Kumusta nga tan ni Ariel? Malaglagip ko matno daduma manong name. Iri may sa nga aldaw, inimbitaran nak ti may sa agayam kong imatender kami ti may sa nga pasken. Dito'y nga namamok ni Chenghua manong name. Chenghua, tinagan na. May sa nga Chinese, wano inchik. Napagkat idin ti ba nakita ni Chenghua kaniyak manong name. Uwan nakapagpag ka. Naging ka ang nagrayo ni Chenghua kaniyak. Nagrayo. Kadgabuta, isumat ti pakariknak iti ayat, ajak marik na idi manong name kini Errol. Inaklon ko ti panagayat na. Uwan manong name. Kat kastaon iti ragsak na. Kastaon iti ragsak ni Chenghua manong name idi inaklon ko ti panagayat na. Ket ko na siya konti kalalagsakan nga inchik ka ta sinungbatan na kaalis. Siya konti kalalagsakan nga talaga. Nagbalin pa yun nga alis. Tinagang ko nga aris manong name. Kaya di may sangal daw inawis nak ni Chenghua manong name ka nagpasya ti balayda. Kaya mamunak ka no kanagitinagan nak yung kuwana. Ma, ni Alice,
Iso ti agbali nga manugang yu. Nakiktutak manong name iti kastamot tentip. Panangyam amuna kaniya. Kada kita naganak kang kuana. Uwan manong name. Ngayon tinalyaw ko lain ni Chengwa. Nagtungad lang ti ina na manong name kat ko na. Okay, no, talagang iso ti kayat mong asawain, Chengwa, iho. Uwan ma. Iso ti kayat ko nga asawain ni Alice. Alice? Aris ko ang maroda. Uy, ni Alice. No, may kastama nun nemi na si putak tikas lang mapilpilit nga isem ti inana. Siguro akit pinagkantabat kursunan. Irikuan ko na ni Chengwa manong nemi, Alice. O may kahit ikwaltok. Aday pakita keng ka. Simburo takmet manong. Tay ti panunot ko kat kasla awan na nyaman na. Uwan. Simuro tak nga rod, ituneg ti kwarto na manunemi. Saan ka matanagan alis? Awan alamidik keng ka. Idi ka adamin ti kwarto na ada inruar na atarbeta. Uno tarjeta manunemi. Kat inruar na ti sing-sing. Sagot ko keng ka kuna naman. Alis, sagot ko keng ka. Kadinsuot na nga rod ti sing-sing manunemi ti ramay ko. Pagamuam, tarakupan nakmaten. Singwa. Inarakop nak manunemi kat agkaratap maten dagdakulap na iti bagik. Nabigla karedi nga gundaway manunemi kat nalangon ko itiriknak, induron ko isula, Chengwa. Bastos ka matgayam. Manang gundaway ka. Kung gundaway am ti kinasayad ko keng ka. Kinunag. Alice, ayapen kamin. Ikasal ka. Ulay no intun bikat metlaing. Ngayon kinunag keng kuha naman umay. Nasanak pa ilang nakasagana. Kanitikas dyan inaramid na manunemi sila pukawan ti respeto keng kuana. Kinudkod na lang ti ulo na manunemi. Hamo na siguro kat maka first base. Titakan. Manipot ni din manunemi inot maten imikayak keng kuana kini Chengwa. Ori no tawag lang ang tawag, saan ko nga pampansinin, saan ko nga ikaskaso manunemi. Ito na minsan manunemi nga inuray nak manipod iti trabaho. Siguro ka talaga kayat na ti makisalita. Oy. Manunemi. Wen manunemi nururay na kiti trabaho karumal kayat na siguro iti agpa-dispenser ka. Kahit kunana, Alice, kahit ko kumangagsalita ta, kan tuwawat ti pamakawan kan ka. Di ka po itikas dyan ngay naramid ko. Insong ba't kumet manunemi, talaga nga saan nga maulit no isumanti kahit mo asawan. Chengwa, tamin, kayat kun ngagsina ta, kayat kun ti umakiwin na swasken ta. Manong nemid di mo katapatsyen, nagsangit ti inchik, ti Chinese, ni Chengwa manong nemid. Kat nagparintumang pa ya mismo iti sangwanak, kat nagpagpakaas kanyak manong nemid ako na na, maasi ka kanyak Alice. Ayayatin ka unay-unay. Ngem natangken ti pangadeng ko manunemi aging ga anaawanan ti komunikasyon mi kini Chengwa. Wen manunemi. Iti kaadak dito'y Paris. Kamayatan ti panagtrabaho manunemi adupay di kiti nangidjaya iti kasar kanyak
tapno laing kano makaalak iti residence card. Ngam ko nakmet, nga saan nga dito tigapuna tapno agpapelak laing ko na. Wan, itinaunday nga panawin nga inak panagan-anos kaasin na po Diyos na pagasata nakmet laing manunemi nga nakaalat ti residence card ko. Wan, kat plinanok nga road ti panagbakasyon ko. Asin na kumata saan nga maragsakan manunemi ti unos ti walong atawen nga jak nakita dagiti patpatek ko ti biyag iti Pilipinas nagbakasyon nga ron. Kadidada ko ni ti Pilipinas dahita nadamag manin ni Ero nga adak imaynak manin pinasya. Aris kasaritak na ginitakal mo tagkasartan. Anya? Ay apaya, ada ka din ornong mo aya. Iti panag nga pangbiyag mo iti pamilyam, pakayat mo nga asawain na. At damat taltalunet nga pangalaan ti pagbiag ta. No manukot ka. Jesus Erol aya. Saan ko nga tarigagayan man yung tagtalon, tamanipod idi ubingak. Napadpadasa kundi kita nga rigat. Talon-talon pa ilang. Labalabas ti makabulan manunemi nagsubliak manen dito Paris, France. Kaya ti may isang arabi manunemi natukay man tiriknak. Hindi tadag kidkid daw ag friend request iti Facebook. Kinitak tinagan na manunemi. Ariel? Pagamuha manunemi ta nag-message kat ko na. Hello, Aris. Siyak ni Ariel. Malagip na kadipay. Sino ata na ito eh? Kinunkunak manong nemi. Aging ka nga. Uen manong nemi in karigatak alinagip no sinureta nga Ariel. Wen, paging ka nag-message matangkat ko na. Siyak tayo kadwa idi ni Errol ngayon may nagpasyar. Idya balayo. Mabaling ka diti. Makigayem? Malakip kun. Kinunak manunemi. Malakip kan. Sikat kadwa ni Errol idi. Sa tinutayan mo itan, kinunana. Agdaag dito Paris. Kat sika guys, ayam mo. Agdaag mo dito Dubai. Kinunana. Kitam kadlaing manong nemi, no talaga nga naikading ngagsabat ti dalan mi. Kat kinunak kang kuana. Kitam kadlaing for how many years? Kumusta ka kini Errol? Dinamag na. Kaano kayo nagsimpa? Kasano ko magsimpa kami kat isang kumit nga kaya na yan? Medyo nasdaaw iso naman nun nemi. Kat no hindi nagbakasyonak sa Pilipinas. Tinawadi nga pa nagkita mi kini Errol. Magbaga na ngayon to nagbakasyon ka kaya sunto ka nun ti pa nagkasaryo. Nasdaawak man nun nemi. Kastagayam ti sistoryan da diyang Errol mamati ka met Ariel. No sikat paggapuan na, siyempre. Sikat ipacheck. Katsika, ada asawa mo? Dinamag ko manong nemi, saan ko napuputan? Uwan manong nemi, dinamag ni Ariel, no ada asawa ko, isugay mo dinagdamag, ibas nga siya. Awang pa iti panunod ko na kita nga banag, kinunakmet. Kahit ko balita gurnong. Ay, sugayam nagpeso. Siya gayan tinangdamag manong nemi no ada asawanan kastamat tinsungbat na awang pa iti panunod ko na ita, Aris. Kahit ko palang ti agurnong. Tapno adan to ipagpanagkal ko ti babae nga mapilik nga kataktak ko na ito iti biyan. Iti na minsan nga tatawag ko iti balay impadamag datatang nga nag-asawa ka nun ni Errol.
Ay, salamat. Sardangan naklakit din tadan asawa na. Pinikot da kanu manong nemi. Kit kinunak ay nasayat una ito nagsimpamat din. Tapos saan ang nagbambando nga mangururay kanya. Hindi ba naglabas ti Aldaw, nagtultuloy ti kinasinged mi kini Ariel, manong nemi. Napasig ang makisarsarita, akas may sagayam. Wen, kada rin kitugundaway nga sila maburburtsaan tirik na. Narikot ko maawatan ti kay papanan, dagiti nauuneg na babagas nga ilo ko na, wen manong nemi. Kakas tema di kiti man nanyo. Ada di kiti gundaway manong nemi, ano saan ngag-message ni Ariel, kasla birbiro kak di kiti mensahe na. Saan ko may ladawan tirik na? Hay, kung kunaklaingan ngagsansan na ay. Ito na minsan nga pa nagpatpatang mi sinaludsod na. Ay, Aris. Ariel. Kahit ko kung namamuan. Ada ka din boyfriend mo? Sus, makaulaw daw pakit din nagitiado nga mangkulkulit ka niya, Ariel. Amon, Aris, iti ayat. Masapul nga taraunan ka nagiti agkakamaris nga darikmat. Sibugam tapno sumantak tagibiem iti umbi kadagiti alapahap tapno agnanayon ti kinataranaw na kas iti may nga bunga. No paluumem nasamsam ito metlaing no ingkapurusen. Sang ka di, Aris? Manong nemi makiis-is sa maklatan na si Mongbat kabata magustuwak dagiti sarindaniw nga balikas ni Ariel. Ay, uwen Ariel. Iti may sangal daw timawag ni Ariel ket kinuna na manong nemi. Aris? Yes, Ariel? Nanto ko may pagkakeng ka. Kat sabi ko matasan ka nga makagura. Oh, sabi ko sabi ko makagura sa lakit di nga dagas ti bagam. Among Aris, itinoonday nga panawen nga naglabas. Iti pa nagpagayam ta. Ket saan na nga naituloy ti kayat na nga sawen manong nemi. Ket ang nga day jay, ibagam. Awan, lipate mo. Ha? Sampay nga panawen, Aris. No bayad damadmadlaw ko keng kuha naman nun nemi oray ti panagbalabalikas na laing. Yan sang kumita kayat nga unaan. Kung kuna kiti unek ko, asabsabali nga talaga da ito nga lalaki. Sana kas kadikitila duma manong nemi. Nakitila ito mga lalaki, puerdos buenos. Manulang aldaw, buenos lawas, panagamamuyo, panagamamu ka nakuada, daytan. Itariragdan nga dagos tirik nana. Aglalaok manong nemi, di kiti bagbagada. Ada pwede kita'y agin babaro, sungbatak kanun, taasawain nakto kanun, alain nakkanun dito'y Paris. Wano alain to kanun dito'y Paris. Di kita ada di Pilipinas, kaya dalang ti matawingan, wanong tawingan ida. Akat katawa ka ron marong nemi, ay, anya, kat di kiti lalaki na ya, tila edda kararamidan. Nagtultuloy, iti pa naglabas ti Aldaw, kat nadanunan, iti pa nag-birthday ni Ariel. Kinablawak nga ron, siyempre. Una, kinablawak isuna manon nemi. Iti, happy birthday, Ariel. Sinalutsod naman. Anya regalong kanyak, Aris. Sika, ano na tikayat mo? Gabay ito sa ito'y manong nemi, tinawag akon, tapos nakasta kita, sana ka marigat nga, nag-miss message, when? Naging ka kinunana. Hello, Aris. Panawanan tapno, ipudnukin ka. Didisang ko nga na ituloy nga ibaga iti. Sabi ko ma, tayo ito nga,
panagkasangay ko ket tot 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 Manong Nemi, naputol tilin niya ni Ariel. Siya pagid din di marurod, Manong Nemi. Saan naman rin nga naituloy ti kahit na kumangiba ka. Pahinga tayo. Sayang. Nabalabas nga tati 30 minutos, Manong Nemi, timawag manin ni Ariel. Kahit kinunan, Aris, pasensyakan. Tinawagan na kami ni Busko. Okay lang. Anya, DJ, kahit mo kumangiba ka kanyak, Ariel? Aris. Amom ka di nga nabayagan nga kinupkupi-kupak ken intalimyan dito'y pusok na ito nga riknakin ka. Kat sabi ko ma, tayo dito akan ito. Nga inak pa nagkasangay. Kat inak maten purusen, tinabayagan nga pinaloom ko nga riknakin ka, Aris. Manong nemen yan nga nag-gymnas di kita ding danggak ka ba nagbalbalikas ni Ariel. Ididita kinunana ka jak madaira na pulos kan jak maten mailingad tiriknak na namayag maten nga dari musi nga ayat dito'y pusok para keng kuwan. Ket kinunak Ariel nabayag maten nga ada nalimit ka pa na kahit kuken ka. I love you. Ididita nga nagpanangibalikas, Manong Nemi, nangigko akinuna ni Ariel iti. Yes! Siya akong ti kararagsakan nga parso, ididita yung gundaway, Aris. Kamaod dyanan na. Nagunod ko matlaeng ang tinasangit nga ayat mo. Tamani po ridagam amu ka. Talagang iyon ipatag ka idin. Idi paspasyarin da ka, kaduwak ni Errol. Oo, ipatpatag ka idin, Aris. Uwan, Manong Nemi, kamodyanan na naibagamat layangan ni Ariel, ti panagayat na kanya. Imagine, Manong Nemi, nakabaybayag at tiyempo. Nindra na pa, Manong Nemi, ti panagkasangay na. Kasi sino kumatisan nga maragsakan, iti pekal dawan ti panagkasangay ti bay sa nga tao, kat naipayaan ti isang sangayan asagot ng runakit ayat. Uwen, Manong Nemi, ayat ti mamagtipkel iti duwa a puso. Iti na minsan, Manong Nemi, kinunak kini Ariel. Ariel? Ada ko masalut-sudikin ka? Kat sabi ko ma, tasang kang aglibak. Oh, ano na dyan? Madlaw ko man iting ka pa nagsasao. Kaarangi di kiti surat ni Errol kanyak idi. Ada ka di pakinaigam kada kiti surat ni Errol. Nagkatawa ni Ariel, Manong Nemi. Uwen, Aris love. Siya kiti tagar-aramid ti surat ni Errol kanya ka. Kinid daw na ngamin kanyak na siya tagaramid. Tadi na ngamin amu ti agaramid. Kan amu na nga naunag di kiti iloko. Kung nagtupay ngamin ko. Taday di gayam rangtay isot nagbalin adesdes ti umar araraw ken gumawgawa nga ayat. Ngay sumitlaeng tinangitunda tapno inna maan ninawan dediin na nangitalaytayan ken inkuriit ti maysa alinabag tinasudi ken namaris nga ayat. No pa'y nalawat itaaw ng beltak itinagbaitan mi kini Ariel, Manong Nemi. Kat saan nga iso titubeng nga sami nga naiparik na tinapudnong ayat titunggal may sa kada kami. Ure mensahe malaeng uno tawag. Irisim marunong nga tawen, Manong Nemi, na pagtulagan mi nga agbakasyon kami dito Pilipinas. Kat iti may isa nga bigat. Iti nakabakasyon ako dito Pilipinas, Manong Nemi. At na nagsardeng akot sa iti sango ti balay. Kadanyan nga kebak, Manong Nemi, jak may ladawan tiriknak. Ag nerview sa ngagtagtagargar kabuti na laos nga ragsak ko. Iti muna agundaway manipod iti naunday nga panawen nga kaadan ti relasyon mi kini Ariel. Agkita kami metlay nga iti may kadwa agundaway. Iti ta makaasideg
Kunam kakaslakam laubing manong nemi nga naging inarako. Jak pekit din manong nemi malagip nga dakam gayam. Iti sango ti balay nga dagayam ni nana nga mangbuybuya kada kami. Pastor Kem, Aris, tas nga ilim. Uwananan. Iyamamo ka na kayo. Ni Ariel. Ni Ariel, ti boyfriend ko. Nga adda iti abroad. Nagbasyod kami agpadpanananan. Iyamamo ka na kayo. Naragsak kami kini Ariel manong nemi adong istorya kin kinatawa. Aking ka malakip kumanin di surat nga inaramid na. Nga inted ni Errol kanya nga inusublik kag buwan. Iti may sa nga Domingo manong nemi imay dinagas ni Ariel. Tamapangkam kanog paspasyan. Kan babaram ngeten makimis sa kanag-lunch date manong nemi. Iti pa naglabas ni Darikmat, papanantan lab. Kinuna ni Ariel. Kitsi ka konakmet. Idi takitaan nak ni Ariel kaslad da ibalbalikas dagiti matana. Ket maawatak ti kahit nga sawen maron nemi. Ket kinadtut ko ti bakrang na, Uy, pinagkudtot ka. Noan niya ti panunot mo, Ariel. Maawatak. Iwayas kami kini Ariel manon nemi pagmarmarisan milata dagiti Darikmat tingkam pa nagpapas itiragsa. Uwen man. Aging ka karagitoy nga panawen katagtultuloy lata tinapintas nga panaganayas ti relasyon mi manon nemi. Uwen manon nemi. Nagsipod tawrin o tao manon nemi nang bait kada kami. Nagtultuloy lata tinapagkat napalot na relasyon mi manon nemi. Natarnaw kan na po. No pa damit lata di kiti gundaway nga mapasamak ti pinasugnod iti tungkel maysa. Nga saan nga malaksid iti maysa nga relasyon. Ngam saan mi mapalabas iti maysa nga aldaw kat makapagkinaawatan kam tumanen. Dati maysa a relasyon aglalo no LDR when no long distance relationship. Nasapol tinapintas atunos iti panagkinaawatan tapnog tultuloy tinapintas alangen-langen kan panaganayas tinatibker nga ayan-ayan. Tirang tay isot nagbalin nga des-des para iti umar araraw ken kumawgaw.